Uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Baringo uria ucungireirio ni tharikira cia mahinda kwa mahinda kuuma kuri cia mahiu ni ureheire aikari a kaunti ino ruo na minyamariko mingi. Kwa ihinda aikari makoretwo na Kiriro ni amwe ao kurwo ni andu ao na ngigutigwo na nguraro njuru cia marithathi. Riu atongoria a kaunti ino makiuria kuoerera undu uyu na uritu amu wa ndigiri andu ni marikitie guthama kaimana. We've created a lot of widows in Baringo North and Baringo South. Our children are suffering, our women are suffering, and as you know, when there is war, the people who suffer most are women and children. Moratongoretio ni gavana wa Baringo Stanely Kiptis Atongoria maugite ni undu wa kieha andu magiikara ta ho itorokwene mari kwao micii ni kwagagio ni aici a mahiu aria makoretwo magitharikira andu angi magite mioyo yao angi gutigwo na nguraro njuru cia marithathi na utonga wao wa mahiu hamwe na migunda kuigwatirwo ni andu angi thirikari iroreire. Kwa nini viongozi wa Pokot hawanyamasishi hawa watoto wao? Wameingia sasa eneo ya wengine kama mimi Baringo Kusini. Atongoria maugite ni manogete ni tharikira ici na riu thirikari ifatie kuoya ikinya ria na ihenya ta uria kwahoteka kugitira andu a Baringo guku makiuga andu aingi matigitwo matari na gia kuria makiurira tharikira ici na oho ni moritio ugitiri ugacirithio kuri arutwo a form 4 aria makambiriria kigeranio gia KCSE muthenya wa ruciu. This is an election year. Democracy is under threat. In Baringo County, the likelihood of people participating in elections because of fear is diminished. Kuna watu wengi hawaishi kwa mwakwao. They are IDPs katika sehemu zingine. Mashule kadhaa katika Baringo North imefungwa. Kampeni iria irathiaga na mbere mwena uyu ateti makiyethera unyiti mbaru hari mehaririria ma githurano kia mweri wa kanana ni irugamite na oho makarugamia micemanio yothe ya kiuteti nginyagia riria gukugia na kihonia gia thina uria mari naguo. As professionals, interfaith stakeholders to come forward on Friday so that we put our minds together. A time comes when the county and the country becomes more important than a person. So the decision the people of Baringo are making is that we come together as opposed to our individual ambitions. Ihinda-ini ria kiumia kimwe andu 7 ni moragitwo mwena wa Baringo ya muhuro. Mubunge wa gicigo giki Charles Kamuren akiuga na thengia wa andu aria maratabania tharikira ici gukorwo magikuirwo marauma mwena wa Tiati gutire makinya matacukitio. Jana tulikuwa na mashishi ya wa vijana 6 waliouawa kwa punduki kwa risasi. Hawakufanya dhambi yoyote na waliuawa katikati ya Baringo Kusini. Atongoria maugite kuri andu makoretwo makiuragwo ndagika nini tu thutha wa maafitha ugitiri gutabania micemanio ya uria thayo ugucokereria. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirore.